Abakristayo ba Rwemukoma mu Rukazo bashabira obutosha okusiima Ruhanga banyuma y'okubakorera ebirungi bakamweberwa kimwe. Ebigambirwe obwo ababuurizi babiri nibajwekwa enkoba kandi barikusiima aha kanisa ya St. Peter's omu Rwemukoma Kazo. Habireho kuteera enyiriri aha kanisa ya St. Peter's Rwemukoma obwo ababuurizi bahereze kujwekwa enkoba barikutaaha omu kanisa. Nibo batura bakwatiriye kanisa ya Kristo. Rero mbakwata, rero bakora buri kimwe, rero tityo nambwera hatazi uburuzi we kanisa kananga. Kusima kubantu kuoreka Ruhanga kwihire nahi washika. Nk'abakurisayo tusemereye kutekateka Ruhanga ibyakorere. Aho no hihaye noza kusima Ruhanga. Wareba ibyakorabyemo wareba hakwihire. Koreba inyuma kusima Ruhanga ubyakorere. Ababuurizi banabasimire hamwe no kujwekwa enkoba kandi bagizire ngu tumani gabo beitunaga Mukama Ruhanga. Omagara ganje nisima Ruhanga munonga. Kine kinyongireho amyaka Ruhanga kunkuza omuhereza obunafisya mu myaka 13. Nsimira Ruhanga munonga. Omagara ganje kujwara rukoba cyangwa munonga cyo kubanza ikimpamana omuhereza cya kabiri kinyihirira hihi na Mukama Ruhanga wanje owundi kuhereza. Gasha kwa Paul Turyamureba.